Ao ke a o dumedisa hle ngwaneso ya ratehang, ke a o dumedisa wena momamedi e motle kapa le wena mmohi. Ke nako yane eo ke tlang tabeng tsane tse ke ileng ka bua ka tsona hore jwale ke tlo fana ka dipotso. Dipotso tse re tlo fana ka tsona ke tsa mokhahlelo ona wa bobedi wa bebele. Dibuka tse dipotso tse ke botsang ka tsona ke tsena tse mokhahlelong wa bobedi. Ha re entse mokhahlelo wane wa pele ga ba le dipotso tsa teng, e leng hore dipotso tse re fanang ka tsona ke tsa dibuka tsa Nalane e nang le Boporofeta, e leng hore haeba o ntso le morao haholo rona hana ne ke ila ka bontshana le wena ka eng tabeng seo, ke kopa o tlo e shebe, o di shebe o tlotse ho araba potso tsena. Potso ya pele, dibuka tsa Nalane, dibuka tsa Nalane di arotswe mekgahlelo e mmedi. A go e bolele. Historical books, historical literature tsa Bibele, historical prophetic books are divided into two categories. Just mention them. Ke di category, ke di karolo mekgahlelo efe e mmedi eo dibuka tseo di arotsweng ka yona. Potso ya bobedi, dibuka tsa baprofeta ba pele di kae, mme ke dife? Ya boraro, ke hobaneng ha dibuka tseo di amahanngwa le meelelo ya buka ya Deuteronomy? Ke hobaneng ha dibuka tse di amahanngwa le meelelo ya buka ya Deuteronomy? Potso ya bone, ke hobaneng ha dibuka tsena di se moelelong wa Nalane e tlwaelehileng, ha ele mo di behelwa lehlakoreng la baprofeta? Hobaneng di sa bewa hara meelelo wa Nalane e tlwaelehileng, e be di behelwa lehlakoreng la baprofeta? Potso ya bohlano, ke mang mohlahlami wa Moshe? Mohlahlami wa Moshe e ne le mang? Potso ya botshelela, buka ya Joshua ha o ka thwe o e akaretse, o ka reng ka yona? O ka re buka ya Joshua o ka reng ka yona ha o e akaretsa? Potso ya bosupa, baahlodi e ne le bo mang? Baahlodi e ne le bo mang? Potso ya borobedi, a ko bolele mabitso a ka bang mabedi a ba bang ba baahlodi. Potso ya boraro, ya borobong, ke sebopego sefe sa botho bo nepahetseng seo Ruthe a neng a bonwa ka sona? Ke sebopego sefe sa botho bo nepahetseng seo Ruthe a neng a bonwa ka sona? Potso ya leshome, ke eng eo bakreste ba bang ke eng eo bakreste ba bang motlotlo ka yona malebana le lesika la Ruthe? Bakreste ba bang motlotlo ka eng malebana le lesika la Ruthe? Potso ya leshome moo, sera se seholo se neng se hlopha ba Israele e ne le sefe mehleng ya Samuele? Sera se seholo se neng se hlopha ba Israele e ne le sefe mehleng ya Samuele? Potso ya leshome mmedi, ntlokgolo ya mmuso ka borwa e ne le hokae? Ntlokgolo ya mmuso ka borwa e ne le hokae? Potso ya leshome meraro, hore dikronike ke horeng? Hore dikronike ke horeng? Potso ya leshome mene, ntlokgolo ya mmuso wa Israele o ka leboya e ne le efe?
ntlokgolo ya mmuso wa Israel o ka leboya e ne le efe? Potso ya 15. Ha o akaretsa buka ya Estere o ka reng? Ha re fana ka kakaretso ya buka ya Estere o ka reng? Potso ya 16. Estere botle ba hae bo ile ba sebetsa tokoloho ya setjhaba sa habo. A ko hlalose taba ena ka serapa sa mela e ka bang 10. Estere botle ba hae bo ile ba sebetsa tokoloho ya setjhaba sa habo. A ko hlalose taba ena ka serapa sa mela e ka bang 10. Potso ya 17 ebile le ya ho qetela. Boikemelo ba mofumahadi Vashti bo mmeile tsietsing ya hore a lahlehelwe ke bofumahadi ba moreneng. Ngola maikutlo a hao ka taba ena. O kgetha ho tsena tse pedi. 1. O kgalemele mafumahadi kapa basadi ba hona jwale ka taba, kapa o theoletse le ho ruta mafumahadi a hona jwale ka taba ya boikemelo ba mofumahadi Vashti. Ke re ngola maikutlo a hao ka taba ena. O kgetha ho tsena tse pedi, ho kgalemela mafumahadi kapa basadi ba hona jwale ka taba ya boikemelo ba mofumahadi Vashti, kapa o theoletse le ho ruta mafumahadi a hona jwale ka taba ya boikemelo ba mofumahadi Vashti. A ka nnete ke ya leboha. Potso tsa rona ke tseo he. Di phethela karolo ya bobedi ya bobeli Testamenteng ya khale. Karolo ya bobedi dibuka tsa Nalane e nang le Boporofeta. Buka tsa historical prophetic books. Mme re se re le halofong ho Testamente ya khale he jwale. Re tla hle re qalelle haufinyana, re tla hle re qalelle ehlile hore jwale o bo so fumana le ya dibuka tsa bohlale e le mokhahlelo wa boraro. Re se re fitile ke tshepa hona jwale pasekeng ho bobebe ho bjale hore ka qalella hore bona na re ya ho ya ho kae. Re le bua ngwaneso, re le bua ke kgola ke tla thabela haholo ha o ka wa romella ditaba tsena ka pele ho nna. Haeba o ka di romella ka WhatsApp ya ka ke 631 91890 631 91890. Ke a leboha. Khotso haebe le wena.